Mbola ni andra pinakatalina nungo itoka ni ana walamata bekimnina nungo toka ni bamuretu mainan ro ni pepa ni business ngo baya andra ba mbola talitika ningo lia singa lia bitiko ngo ni singa moniti na kaona ni singa ni bola okoto. Oh, iya, new month eh. Tau manda vietor nungo mo Vito pun pemain tanan tambula makan junto asara na kalau na pe maroroy ko weekend. Also special thanks to those of you who have reached out. Ini sebenarnya kila ni wasa search ko bale na mo ni mata sa oti so kemnya na sana reden pa nung video nung live ti kaya niya na kabinising baruay ikito ito Fichitege celebration. Awanan no mamioti yan datal sa talabo nila maya miumbo live yan ni merawan yo. Seto yan na kala na rika bakay doriti ko nang bangnis nga. Iya kanirarawan yo sa siyang din na sarangan ni raw. Rekito na Fijian community kito tiko ke ito lele sara. And manpower kila to run this kind of event. Ito kila ni siyang such nito kito, but we tried our best and we did well. Sanggara-gara nito sa ni Fiji Day, hindi na naman nakanang sa Berecho na Fiji Day gated, 10th October. Yan na kaya na nga kito sa amin po siya sa kito rin nita na nito. Tubo-tubo biki mami na bakay tikat-tikong ko yun sitting ko Edmonton, tinabunong ko Alberta. Pangulit na maya so na ni mami bulang ira para ko sa kamay British Columbia, BC, Vancouver, na vivo na bono may pan na probinsya. To na lang ko may Manitoba, na rin karto na band, to tiko na singa nga, kartong wala may Manitoba. Allen Breeze, to na Allen Breeze. Ngoro lewan at tikoro na kami na nguna yan kila na matasera ng tomo ni Sabo. Si Mano mas yan na to grupe. Sakto to bang tek sakto ba lebanesa ni burong ko meron to hata kito to entertain ng sa song ko makabiti baya. Tinatalangan ng to dance group to leni bubale ng to kanya rasando. From takato ka ng to group ni Meke bakata so nakabaya. So sa mga nartondo lang kabang ko mertuli performer tuli lang sere artondo perform talaga ako na pagkapital nga sa Meke nakabaya just like they did to us on that night. Sabi na namin ko na nito sando mga tekertoti ko sa retro meron to may pakaitan. We also had nito chief guest ako bakit nga ke ang alit talaga may maraman ita Teresi Dr. T Bunindilo Teresi Robi Bunindilo Ramanita total nga na ita bikim na nga ang balat refugee day okay na nga na bibasot niyo siya sa chinilya yan na nung kanyo sa sigarawan also so ti ko na kinapakaroon tikit ko na kakana keto bakit tayo taratal nga sa meke so sa nakaroro nga o ti may rango mo ni kana lakay da kaya simpati sira so may balik portale naredet ko na nung live ti ka na singa dapat to na apron pato ya na bega rabesan ni burugurgo I know there are other places level sara nang ni bitra to kina we kitongo unfortunately there's not much of us ito ya ba na kanikito bakabati ko na kichitingo baka pulumbula tagi ko kina na kailangan nang dito ko kanan to kiliten to kina na ito okay bakabati ko na lubikito Quando marutang sa wali pero nalibikito na nito do garabato na bekaba they are also part of it so bete na meke on gudorubo kena escort take vakio nito chief guest pero babat kento talin na
Loro mo talaga kengon ito kero eskote kwa taki mero vai solo baka viti ro dala wow. Yeah. But, so yeah, that was about last week. Sama idabaya, sama garabira ni tita, beneficite. Sa tekota lendo tala na madhaw bo. Plan salak pingo sa karoni madhaw. And totala na bulo bungo. Third last month of the year. Wabdi binaka chiko bikemu ni toro mani kala o membalatan na nomoni. Baka bakarote kikemu ni tu. Ala travesi ni mataka. Baka bakarote kikemu ni tu. Na buku ni sona lenga rani nda uya da sanga ni namaka. Kani sana numu kina moni mai tiku na talangana na moni business. Para sawa tintana kana lebo ni messages rala ko mai nang giri. Era na sabi na kata mera toro baka mani kala. And this point in time, nalaman ni nito business community, oro texas vale manali, nito case. Tapos, tolo nitoso, mainingon nito case. Ukila ni masa sawa ti lebo sa chogo yaw bati kertono ngo ito kanina nalaman ni business community ko kim sama ito ilam. Lebo sa chogo ni bara mataki na buku ni online business information. Kambara kiti kaya ni mo na liba-liba. Pakito bakambutan ni sa wakati batati ko kinon na NATO business baka nito ko scam. But yeah, so grateful wabni na kabi kami ni sa ronga vea sanitaro monito sumay. Baka nga wakay ti ko na vida ng gulay vea sa oti. Nandina ni kango chiko nga viko. Baka ko vikila nandina. Ako may tarano ni wako. Come and do the research yourself. Come and get the information yourself. Kakuha niyo baka tal and ano opinion and do tal na tamata. May baka to take it na mo baka tilawa. So for those of you who have reached out, pinakabalevo. Levo na bida na marama ruan ko marama nita. Tareba na mata sa ate sa tukun sa nga medita. Pero sabi lang sa nga mata nga mingo. Just give us next week. Sige pa touch nga bikim ni. You start this week or you start next month or you start next year. You come and start. Awabaro ti ko nanto na nano wati ko buling ibalik. Taray ti ko na oda ni bingara menabong di baro so awabarong ti ko na bunaw ke bakay ko friends ti ko pati kaya na walamat. Reda niyo siya takati ko na loto ya nano ko personal page. Dopa mo rebali bra turangan ko Pastor Joshua Selman. Turangan ni South Africa, I think, somewhere from Nigeria. Koinonia, reda ni na Koinonia Global, reda ni na ministries era na sa gluto, but dopa mo require Pastor Joshua Selman. Totally tag sarcho vale na kaya waseto ko na no. About the decisions that we make. The decisions that we make, they have their own consequences. Etiko na dotukon nandoon dotukon ti baliw. Taburo-buro nga ni tite kena tatamusuk indambula tiko kinango. Sebava wana kai kontingita kana numetiko enatiko ndona kai kona tamusuka maina kai kontingita kangor. So nakachukura na mamadhalo kono tono kwa sana consequences they're instant. So they prolong, they can take days, weeks, months, years, and even decades. For example, kamanda ko instant kaya kai ko lakabagano sa kilani kata-kata tunokuro tarangabang ko nukuro panakama. It's instant consequence. Se to sabi baka biko niyo reality kung beka your mind was somewhere else sa kilani tabi ang mo siya bunik si tuno mong bilang ti kata-kata to sabi man yung kata-kata tao biko na kata-kata ikama. Yeah, instant consequence. Iti ko iso. Tatakabat ni ko na kinataka Acaba na matakas na acaba tala si katarawa sa palimatamingko yan na consequence ng kaliwa kilay na bita na pula maingko se ang baki maingko bita tala na baki maingko se bita na decade may muri dana po na ko do ito ng balata ng business ko para teki para
Dokaitiko kenda ndakatiko. Was chunga beleta yawa takataka to my from my early 20s back home. Dina niyo sa may tiko ibalang. Awa takataka talanga may biti. Sa may takataka talike. Hindi back na takataka may karava. Hindi na isaw. It's still the same thing. I'm still going through the same cycle. Still wake up in the morning and banda tiko. Sabaka tao takitiko na nungku yanra and nungku ngona ni takataka. Elewa yu chuka na nungku takataka. Na nungku takataka. Ngona ni lako ivale elewa yu. Tiko na nungku takataka. Ngona da mana kila ivale. Ngono binakata kina meu livi. Ayo na kere sero tutu nga banga ula. Tutu patsanga. Maybe tiki. Ngona sona ngono binakata meu livi kina. Jangan isoli. Se sa baka me sorongona baka mo rere to na kerea. Wala ka to na thapa na to na mayor to na nungu. How they'll see me, ser to na talita ka ser to na sini talita ka na sulia mai. Kila, mani ka ubia baka pala buta ka na nungu muna ni libi. Sara to na to siya nga iko masate ka buna ka ngangwan ka business ngo. Usan tek buka. Singa rodi sila nga bi ko ito na singa rodi sila nga bi ko na madao. Ito to wat binakachunga. Sangay rito chuko bang ko ele uyu tiko nungu takataka. Lawan na nungu muni more than nungu muni andra. Like I'm controlled, Nung balabo ni nung muna ni bakatanya zang, karang balabo na kanala karto lewa chukumurto. Karto lewa sa kumantanga na dapat to sumiyokit. Karto siya ni bakatumbur to si bakatumbur. Sa man yung bakataka no kukuni takasakan tatakab. If they don't want to increase, the rate, that's it. What can I do? Orto nga arto lewa chuko. Ako ito bakasam takatal nga. Saya nga nangunor to sabi na katamer to cut down on the number of employees. Cut it down to lawa nga martur to sa runting tang okay ko Lia ko Senyano ko Melio ko detal. Imdo ko mundo sabi. Tanaturang na package ko dola. Pala sabi na katimesa muso kiso po may nawilul tamatatatak. Amo na takaba. Yan ako na yung sa amin. Takap kinanta na naman. Pakatulewa, dingitaka, yung sa tekibuna, kung dingin-dingi, kung kahit ko na talo, kahit ko kaya niwasit ko na natin, yung dingitaka mo takaba, na investment, laman yung business ko mo, tivi bakatiko. Talaga sa akin, Sir Filio. I don't know what's gonna happen in the future, but one thing I know for sure, retirement days there. Tumi yan, anong kaya bakit nang tingin niyo ba din? And another thing I know for sure, ada nangono sana mulumulum. Sana sigira ni takabachung na takabachungo. Okay la tipa. But okay la tal tinga. Ada manangon yang sana sigira ang bakan yung nala kumay. Koko tiko bang ko na pakaroni yang ngungo tu bakin yang ngungo may takabata. Yo, if I stay home, I still need to eat. Still need to pay bills. I might want to attend some functions. I might want to buy this and buy that. Maybe I want to travel and visit families and friends. So that's why I'm preparing myself now. I know it's a long-term investment. It's more workload on me, but what other way is there? Kailangan isiset ko na ko na bulan ko sa binaka. Pakarote ke okay na. So, sembera nga usapan na nung ko biwase ni kuwa, kaya nung ko bakambula, kaya nung ko kere bosoti, yung siya nga ni bula. Siya wase tala na sa nita mo na Fiji ano ita ka na baby ko weekend, nandala mo nanda ba kasama, mendaray ba kaya lumatua, mendaray ba kaya lumatua na nanda ito sa toso, numatiko, Kevin na pagkaroon ng bulan ng bulakina na kanda vakava na nagtanong kanda na tamusukan na
Ura-urangani titi kana tata musuki ta bula chingo. Iko bina kata marawa kati ko ni sa ya tuma na nguni mulumulum sa siguro ni ko chika taka ke baka iko bina kata mbeka mona rawa katu ngami vale, then this is an opportunity for you, but you have to start doing it now. Doing it now. Rawa nindi taka balata ni sa le weekend sa tu weekend na kana yaya, and you can work on it right from home. Siya nyo lako talon daro bona muling karaba. Paro tekitu na kena vuli. Iko nga mosoli ko mai ona willing to do your investment, you invest your money, you invest your time. Ke baka iko kila iko rawan yo sulia ya from your end, invest your time, invest your money to get your business started, then this is for you. Come and learn how to leverage the internet space ko sa napaka nga takatungwa na basic na mona liba-liba. Lebo sa rarawa kato na mona liba-liba na sikaniko. Come and leverage the automated system. Why sa tararaw to wakenta nga medala ko yan dasi medikenda medabuliza. Nakamdada ka meron ibu kikenda chuko na automation go. Nakan garap the business while you continue to do what you do. You continue to go to work, but you have the system running the business for you in the background. So we came in we reach out if you have any question or nakabe sandono kutoka ni kerawa nakavaka ni message ma indono kutoka ni maramangas ni vuli taraka na turio romo kwa ni se tuno kwa kenta rawati ko batandono workshop may na buni mono hall and ando sir na bakya dono workshop ni da bekke manangas ni vuli ureda ngani bango ureda sir na kena ita bango iya me mo ya sir ngangor sa kuntal chunga mo kwa is interested in looking into this business. Kung sa chunga mo kwa na ko sa wala ka chunga ningo nang una ni bagabing. Kami bin sa wala ka chunga na 55. Yes, come and get started. May reda, may indikeva, take no business, something that you can call your own. You will control. You'll be your own boss, and something that you can pass on to your children. Okay, sabawan ni binakati ko yan ibikim nito daw ko binakawali ibikim ni nando bito ko nito kumain. Have a blessed new week. Have a blessed new month. Nikalunga tati ko nito.